Adisazza a tuttes, noi recebem Evo Cassagné, autor, illustratrice e regento. Adieu, Evo. Adieu. Primeiro, vos pudeți prezenta un peu, se vos plai? Alabet, che soy Eva Cassagné, che soy gascon de Bigor, che de mori en Biarn, e che soy rienta en Occità, e tabe che scriui, che dessigni, e che realizzi. Foarte pla, merci. E dunque, quand començatz un llibre, d'on partissetz lo mai souvent? D'une historio, d'une imatge, d'un tema, d'un mot? Che depen, a cops che sun questiusus petits, per exemple, lo libe de l'urs a Sasus, la petite che me demandé, mamma perché hi ha Sasus, e che te bau heu histori. Lo darre libre du camparau, che i bencu du intervention en classe, io escol una naui come reiente, e a chi erita tad accompagna los petits sus libes, e cus contei che a sera o bosc hi aue camparaus a labor che hi eran, e donc ei tu historia qui o dessus. Donc depen. E tabe a la debut car ta răspunde aos besoins de la clasă, de treballar sus o tematic e d'en reuli ta poder treballar sus aquero da vos escolas. E quines sunt los temes principals, dunque, per la vostra escritura? Vez que parli justo de la natura, dos animaus e de l'environnement dos petits. E così pensatz la plaça de l'imatge din vostres libres? Lo desen ben per accompagnar lo texte o participo tre la naissença de l'historia? Que depen, a cops que vau començar per heu dessin, qui m'agrada, e après que vau basti bu historia qui o dessus, e a cops que lo text est primer, e los dessins que arriben après. Donc, francament, que depen de l'inspiració d'un moment. E avètz començat de fa de libres perquè vos agradava l'il·lustració o perquè voliós contar d'història? Be que escriu després os temps, després que sabia escriu, donc hi ha 5 anys, e donc a cada cop que u texte e u il·lustració. E que continua a tatau pra motaiu los mots e los imatges que són ligats, entreligats, e u que va contar causes que no conta pas a l'aute causa tau. Donc a tau contar històries per ju, contar històries pus autes, e a tau e partagiar. E dunque avètz toujours escrit en occitan o hi ha hagut de causes en francès? E che hai començat a escriure en francès, pramo ne paraui pas en occità, e che hai après l'occità au col·legi, donc taleu lo col·legi che hai començat a escriure en occità, sus tot en occità. E dunque vostro treball de regento influi sus vostra escritura? E tu lo hai d'esterient che bei los interès, che bei la faiçu d'abordar las causes, veritat, que hi ha tous temps u costat pedagogic e o pensar de pedagogic de l'escritura, me dice que ens en podem servir en classe. Donc hi ha tous temps aquero. Après lo costat creatiu, imaginari, pas segur, mais tous temps aquera causa de formació professional e des dice, voilà, que ens podem servir d'aquero en classe. Donc hi pensi avançar. E dunque escriure pels droles, per vos, de què vol dire exactament? Hi ha de temes, hi ha de causes, de saupre? Donc taiu l'escritura du faiçu generau qu'ei la libertat. Voilà, que pode imaginar mundes, historis, personatges, tot aquero, donc taiu qu'ei viatjar a cada cop. E uai lo dir que vei dablos mies petits, qu'ei u libre, qu'ei moment d'escambi. Donc a casa, quan soi a desenhar, a crear, que son souvent d'aviu a se ficar a costat, e a desenhar e escriure que son petits, 57 e 8 ans e miei, mais aquest camí de creació qu'ho veien. Donc a qu'ei pla. E après, lo libe l'histori, donc qu'ei tabe lo meia d'escambiar e de crear ligams, donc en famille, e que veia co en dehors tabe de la maizu, a l'escol ou dans las familles, lo libe qu'ei aquero qu'ei ligam. Voilà, un moment d'escambis, de batalhar e d'explicar, e d'este a massa. Così trabalhatz a l'hostal, dunque, amb alentur beleu los animals o la campagna? E cioè io che so io ben miei du campestre dos animaus, donc che triballa a la maizu. Donc es beleu per aco tabe los temes de la campagna? E io che so caucu du dehors, donc caucu, enfin, cauem o bord, donc che so tous temps dehors, da bus animaus, voilà, che lo mio univers. E de què cercatz en primier dins un llibre pels droles? Beleu fa somiar, fa rire, fa descobrir o fa parlar la lengua tabe o un pau tot aco a l'encop?
Undrin tutakero e tabe io faisu poetic de dize las causas, pramu la poesia que descriu des plus temps, pensi que los primers textes qui escrivui que eran poesies. E donc e m'agrada de jugar dav lo sun, la musicalitat de la lenga. E ouais, que io faisu de restaudeia que trobi los petits cos agran da emots qui suen den a buca. E puis de redescobrir mots qui ne coneixen pas, quan veiem qui tomem francès, que la mateixa causa, quan són petits, comprenen pas tot ce que els adults van dir dans la llengua mairau. Donc, atau que també redescobrir e els vaia a ham de descobrir més la llengua a travers les històries. Ok, merci. Et avessi con d'autres de parteggiate, voulez dire sul vostre treball? Que tous tenen plaser, taio que hi ha aquest plaser de crear i après de partagiar. E en esperar que els petits hagin hami de la mateixa causa après, d'aprendre la llengua plastiga, la llengua occitana, mais après de s'assaiar a la creació. E que si dissenyar, pintar, descupar, escriure e tot aquero. Voilà, dos amics que està bé et poden fer e qui van trobar plaser. Vous, eh ben, merci pla per aquesta entrevista, vos mercegi e vos disi a plaleu dillo diari. Merci, Adisat.